Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama ken kalafeng. Kumusta kayo amin? Danggayan nyo manen to'y numaw, dito'y programa tayo? Laughing Leos Bianong. Angem, sakbay ti amin, agyaman kami unay iti di mabubos ngayon kay panang suporta kadagiti drama tayo ditoy Lady L Channel. Pagyamanan unay ti 40,000 subscribers and counting kadrama tayo. Sapay kumata di kay maumuma ta bayat nga da kayo dita adda kami mat ditoy nga inspirado amang partwat kadagiti pag-ayat yaw drama dengdenggan. Kadagite san pa yan nakasubscribe dita? Ag-subscribe kayon. Ala nga rudan, kastiman ti surat ni pagayam tayo Mira Ijay Qatar. Ken ka Mang Bianong, naimbag nga orasyo. Ilingad naklakuman itinagan Mira. Iti agdama ket agtrab-trabaho ak ita ditoy Qatar. Irugik man nga raw ti agsalaysay ide agap-aplayak pailaan nga umay ditoy Qatar. Kastoy man ti Rogina Mang Bianong. Bakit? Agan-anad ka iti papan mo di Manila Wen ka di ka agdanag, takastamot at talaga ti aramidak. Kan ado kaming aplikante ng aglugan iti van ti agent me. Kanayon alaglagi pumtinagan ka, fine? Tapno saan mo malipatan? Amangan no di mo ton malagip tinagan ko bakit nadagan ni Manila? Agtal na ka man, tilay bagbagam. Apay kumadi ka malagip ngay, kat sikati amadagi ti anak ta. Agasawa ta. Angaw ko la ka di dayjay, bakit? No, saan kumati kinariga, turay, saan ka kuman nga umadayo, bakit? Anya nga rod ngay lakay, agin nanos ta Kan amok, nairuam kan nga umadadayuak. Ta saan mo't aday ito'y timuna pa nag-abroad ko. Napadasak mo't ton tinag-abroad, ijay Kuwait. Wan ngam sa balilat tama, itnodda ka akanayon iti dinami katagitan nakta. Dakkel ti panagtalag ko ken kalakay. Iso napigsa ti pakinakam ko nga umadayo. Amang ano si kamo ti makasapol iti bulilising mo dita? Yakla pagan ano dagita bulilising? Ta si kalaeng ti kayat kaw bakal. Ha? Ayan tayon? Adda tayo diti bus station. Nagsardeng pa diti tiba na nagluganan tayo.
Mabalin mo ti dumsag tagkapeka. Madamdama pa'y mo ti biyahe tayo. Ha? Kasta aya? Sige man nga rod. Dumsagak pa'y. O sige, ta sumarunuak mo to madamdama. Mapanak man pa'y agkape. Mira! Ha? Mang Noel? Ada ka ditoy? Wen. Driver akiti may sa bus ditoy. Kasta aya? Papanam? Apay nga da ka ditoy? Agpa Manila kami kadagiti kakaduak nga aplikante para abroad. No, kasta, agabroad ka. Kasta nga rod. Mira, adda maggaya ma'am among ditoy. Wan, ni Manong Noel. Kasinsing nila kay ko. Ay, kasta aya. Ay, mabalin ka diti, bumulod iti charger mo, manong. Lobat nga minin di cellphone ko ka. Una, day talaga yan. Mabit lang talag di charger ko, di tabas nga iman maneho. Mabalin nga alaan ti number mo, Mira. Ha? Tapno awagan ka, no bilang takayat mo ti agpawit iti pamilya, mi Isabela. Ay, wan day talaga yan. Ay, manong, ato iti charger mo. Naka-charge kan, adeng? Wan manong, agyamanak ha. Awan na nyaman na, adeng. Mira, umuna akon ijay van. Iridap ko man pay. O sige, duatan amapan. Mira, Jane, number mo pa Ha? Ay, wan nga paiso. Sige, isave mo nga rodon to'y number ko. Paglakit din. Tada to'y ayanda kasinsin ko arudi adim magasak. Bayat ti panagap-apply ko di ki Manila. Saan na kamarigatan? Mira, nagkagat kalakit din aya. Basit laang matday to'y Manong Rudy. Isupay nga itulong ko kada kayo Tanagsaya at kayo mat kanyak. Alam nga ro doon dahito kasinsen. Ha? Kwartamot day tamanong? Wayne, kwartam, tatangdan mo tumultulong dito pakanan mi. Ay na, agyaman naklaangin Manong. Saanon? Permi ti paggastusam dito Manila. Iso nga alam kit din, tapno adda allowance mo na dahito mapan kay ti agency yo. Agyaman nak Manong Rudy. Mabit lang Manong. Sungbatak ti awag ko. Agbiyahe agad pa Isabela, Mira. Ang mga no, dati kayat mo apaala, Isabela. When adakit di mo't ipawit mo. Agpaalak ko maitinat na teng ka native amanok. Taitad ko iti kasinsin ko dito, Manong Noel. Kastaya. Sige ka rod. Ibaga kini James, tagi pawit itinat na teng. Sige, ibagam lang na dapat ikayat mo apaala, Isabela. Ta sakti makam mo. Agyaman nak, Manong Noel. Bayat ti kadda ki Jay Manila, kanayon ti yaawag ti kasinsin nilakay kaw kanyak, mangbiyanaw. Adda pa'y na minsan nga indagasan na kiti makan, idyadak iti agency may, ngam inted ko iti sabalay kat isudan ti nang kaan. Agipaw-paw itakmat kankwana para iti pamilyak, no daytay agbiyahe mapanijay Isabela. Aging ga nagbalin kami na close mangbianong. Ngam sa balin tinadlaw ko kankwana. Iti na minsan na pa nag-text na kanyak, kahit. Ha? Ni Manong Noel manon tinag-text? Mahal, kumusta kan? Nagbastos mo tunday do akasinsin nilakay ko? Mahal kung kunanakit din iti text na? Jack man la replyanan. Bastos akasinsin. Ni James di umawawag. Hello, Lakay. Bakit? Ada impawit ko anat natang kanin San Noel. Ha? Ingkanto sa batan bakit? Tapno damat si daan nyo dita balay da insan mo arude anak dagusam. Uwan Lakay.
Sige nga, Rod. Inak to sabtan. Alang arutin bakit? I-text na kanto siguro ni San Noel no makadanon dita Manila. James, O sige bakit? Agan anad ka kanayon dita wan. Bye. bye, lakay. Noamula ko man ni James ter aramidon ti kasinsin na. Jack Lamon. Bastos tumot ngamin da di Manong Noel. Kung naklaki din, o di ka nagpakita kanyak, Mira. Iyag mong timpawit nila kay konat nateng. Tapumanaw akon. Di nak kumanliklikan. Si Kamot, sanak mo tagsidsiday ti tao. Kasla maputbuteng ka kanyak. Amom na niya ti makagapo. Iso nga iyag mo nga ruden ti pawit nila kay ko tapumanaw akon. Agsarsarita tapay sakbay a pumanaw ka, Mira. Kahit kapaya kasarsarita. Mangkita man iti traveling bag ko dito Quiapo. Nasaysayat mo't lang ti kanayon ang nakasagana. Taamangan mo kala ti flight ko. Sino nga pati umaw-awag? Ni Manong Noel. Anya mo ito dito at tao. Saan nagsarsar dun? Hello? Mira, ayan mo. Awanan ti bibiyang mo. Nagsuplada ka matkan? Adak dito Quiapo. Ha? Apag iso. Adak mo dito kaya po. Anya? Ada yung pagatang ni nanang ko. Iso nga adak dito eh. Agkita ta ko, Mira. Please. Anya? Agsarita ta lang, please. Sige. Ibagam no pagkitaan ta. Awanan ka itibain? Apay nga inyagnak dito hotel. No jak lang mabain iti guard itay anang sabat kadata itay inyagnak ditoy. Pimanawak ko man. Mabalin mo matitumaray no kayat mo, Mira. Saan ka may Secretary Hotel? No saan mo kayat? Bastos ka! Jak amo nga inyagnak ditoy. Ay, ayatan ka, Mira. Amo ka, kurso nga darakmet. Ibot ka na! Bastos ka! Ulag ka kasinsin ti asawak! Mira! Mira! Luka bang dito ang CR? Di kagputok kita! Awanan ba yung lalaki? Mira! Anya ka din dito yung inararamid ko? Mira, luka bang dito? James! Mira! Pagawanan na kasawa! Luka bang dito? Nagpupupukak iti CRT Hotel anang ipanan ti kasinsen nilakay ko kanyak mangbianaw. Agingga naungpot ti may nga oras nagkidaw iti pamakawan kanyak mangbianaw sakbay arimuar kami iti hotel. Ngem awan ti napasamak kada kami. Kinunana pa ano mabalen ket da kami kuman. Aging nakadano na kaon ditoy Qatar. Anya mo tanda ito at tao? Saan nakasarsardengan? Kanayon latang agchat kanyak. Kumusta kan? Ay ayatan ka, Mira. Si uurayak iti panagsublim diti Pilipinas. Ti ayo palalaki. Di naksarsardengan. Hawanan bain. Ni James. Hello, lakay. Kumusta kan ba kahit? Okay lang. Kastoy, mailiwak unayan kada kayo. Uray da kami mailiw kami unayon kang ka. Lakay. Ayun gayam. At da itanin San Noel di balay. Ha? Anya ter aramidan na dita. Dinayo nakman. Kaya't nakanungag sango kami nga ginom. Anya? Kanayon nga ron diti balay bakay. Da ka di imbagbaganakan ka? Ha? Anya ko matibagana nga ay?
Mga no, dati inyis istoryana kan ka. Agduduma mo tis istoryana. Kumpormi adimi pagsarsaritaan. Aglalaok. Lakay, di ka unagin inom Wen bakit di gagdanag? Pinatgak lang ti awis nin San Noel. Dinayo nakmal. Sige nga Rod, taramido ko dagiti trabaho. Aganad kayo akanayon dita. Bye. Napinta sa talaga ni bakit mo, insan. Wen ni bakit ko ti kapintasan ni ti matang ko insan. Nagkasat ka nga rin kan kwa na, nakaasawa ka iti napintas. Agyaman na kiti panangidaydayaw mo kun ni bakit ko insan. Nagkasat ka nga rod, sikat ti asawa ni Mira. Ha? Agbayag ka di pa ijay Qatar? No malpas ti kontrata na. Agawi daw insan. Kastaya. Mabitlangan nga orayan dahi ta, insan. Mabalin ka di? Sardangan na kon? Di nakriribukan. Ay ayatin ka unay, Mira. Saan kayo pa nagkalay sa ni James? Inayat kan. Ayop ka! Ulag ka! Saan amin na nakayat mong ibaga? Basta, ay ayatan ka, Mira. Urayak ti panagawid mo, sakto ti mangsukon kan ka. Anya? Nagpuskol talaga ti Rupam? Adda asawa ka mangsukon kanyak, iso asardangan na kon. Di na kon riribukan. Ayop! Daytoy ita ti parikot ko mang borboribor ita kanyak mang biyanong. Mabutingak nga mga no ibaga ti kasinsin nila kay ko napan kami iti hotel nga uray awan mati napasamat kada kami. Agkaruba kami laang ijay Isabela ket kanayon dangagsango nga uminom ken nila kay ko. Sanak asarsardengan. Ibagbaga na pa'y nga aglive to kanaw iti trabaho na no agawidak tapno kanayon nak amakitkita. Mabutbutingak at talaga mang biyanong tadyak kayat ti madadael iti imatang ti asawak. Iwanwan nak kuma iti rumbang aramidak tapno sardengan na kaon ti kasinsin nila kay ko kat saan amadadael ti estado may ken nila kay kao. To'y magugura na pagayam mo, Mira ite Qatar. Pagayam ko, Mira, saan mo nga ipalubos, dadaelan dagiti negatibo ariknam, ti kangrunaan agandat mo, ti nasaya at latta alin nanginyo nga agasawa, ti panakikapyam kenkwana. Isu nga aramidem ti biyang mo tapno maornos ti problemam. Nga oray kunam nga awan mat ti napasamak iti nagbaltan nyo iti kasinsen nila kay mo. Agkid daw kalatta iti pamakawan. Kasayaatan no ibagamon kinilakay mo ti pudno napasamak. Saan amasulbar dayta no impenem latan? Saan analaka daytoy? Ngem, daytala ti makitkitak wagas tapno madan ka iti kinasimbang iti puso ken panunot. Aklunem, no anyaman ti mabalain, asawon ti asawam, gaputa aklunem man wenusaan, at da nagbiddotam. That's right. No talagang ay ayatan na ka, masigurado ka maawatan na ka, kahit pakawanan na ka. Di mon orayan dumanon iti punto blackmailan na ka, di kasinsin na. Ken amangan no tila masasauna pa'y kinilakay mo, no desperado da ita. Amumutkan ti danon-danon,
no saan na maksayan, manayunan. Alright, that's alright. Hala, kasta pa'y papagayam, aging gangay ti sumaron numanan ngayon tayo panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagngina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!